nununga mong ihiu hitam Jesu Christa hungkit na ding hi ICHAN geiya na hitam vanui thil su ho ani veu hidin hi chua konchun ani zil do ti ve idin na diu hi Pathen le khabu theng bo se hiding hi cha akona chu hu hing pu Jesu Christa ahungkit ding anaitan dan imu do ki vu hilova itabanga ki gutna inei diu hamti to inizil tha diu ahi ichen naw leiset hi akichaina itabangin ahunglung tihi mitinin aki salal pi khat ahi zingin vanui leiset kichaina itabanga hunglung ding hamti hi mitinin buipia anai jing khat ahi na hi hizong le hichi ta san cha te dinga lungdan na ding le lungbui na ding ompo in aze chu biblein kichen sela leiset kichaina ding tudol asai sa hi in hichi chu ita sanwa phat kichaina lam imanozing dio ahi khat waiting le leiset hi global warming ze amin hungkit sain te ti loyomin khat waiting le nuclear man cha hon hin su sin te ti loy jang omin ahi mi abang khat chun kil han tin mi hem zo si hung thin te ati nahi mi dang khat chun hi le vana konin comet ho ham ahi lo le asteroid ho in leiset hi hin sumangin te ati kit bin ahi an la so bit yo mi tam ta hin leiset ki chain ning to dol hi gel pha le ki sa lal pi pha in anei kit bo bin ahi in chen lo chen ipiti ka sima kanup sa ne le cha ning sa da kanaya hin khulum kaman ding ham tia ki salal omin abang khat chu hi kit le dammo veisit na sat na zia hichla a chu hin ku ipiti kamana hin ka hin hum zo ding ham ya hin ku gen thi ha sa tamta tu om ki den ahi khat waiting le gen thi ha sat na zin ka hin ku hi beihan lang leisi ki chai tale iti na kanu jong om da po nahi tu nai sei nu chu vanui leiset dan le mim ten ko manda na kon hin leiset phazole samna le lungmun na gam khat hi ingai chama ma jing ta ve ti hi akimun ahi he ji chu hu hing pu Jesu Christa in gang chala leiset tha hi ai nun sa loiding ahitai ti hi tu nya ka phun do no me nahi ahin la he ji chulta sa leiset hi bible aki chaina ding phat asein kum sang ni masanga Pathen tu tingin hi ji leiset ki chaina ding thu an sei ho chu tu na ivet wa in zil diu ahi kum sang ni masang zap chun Jesu Christa sei juite chun Jerusalem hawin ki sa chu athu pi dan alopi dan chu anevevin gam sung le nam sunga dinga kilit sa pi ta le ki thangat pi ta ahi chu ani movie nahi Hiche vet jing lai tau chun amo chun Jesu Christa chu thudo khat hitin ani dong ta vini chin Jesu Christa jang chun amo chu kidang ta in thudon butna hitin ain bol zin hi nang hon hicheng he na mulovo ham ke man ta be aka sei pi ne heve eko ma hi song su chim lawa khat chunga khat ki si thom him na mulo hel diu ahi ati chi sei jui ti adinga in lopi pen ki sado chu ahi in hinla Jesu Christa in hung ki su siding ahi tin ani sei masa nahi chu zo chun olip hang chung akal do kit win ho him pu Jesu Christa chu thudo khat abor kit ta be nahi hi chi thudo chu tu na nang le kein i do jing vanui pum pin lunga angai tu jing leisit ki chaina ding thudo chu ani hita nahi chu in a sei zuite gu themin a henga hongun hicheng chu iti le hiding ham nang ma hungkit na ding phat le vanoi leiset ki chaini ding mel chi na ipi ham nei sei pi on ative sei zuite geldana chu Jerusalem ho in hi ki susi thei loading leisit ki chaini geiya dingdat he dinga angai tu ahi ya chamo gela Jesu Christa seidana chu Jerusalem ho in ki susit na ding nikho le vanoi leisit ki chaini ding nikho hi nikho ki banga thakhat na hunglung dinga a seidana gelo hi ain la hichlaya athumun hi phata ke cha iwat a hi le Jesu Christa in Jerusalem ho in ki susit na ding nikho le leisit ki chaina ding nikho hi phat bi chum chuma hunglung dinga ase hi ki chin ta in akilangi nahi amas pena Jerusalem ho in ki susit na hunglung ding hi chi khang mi ho zo si chun amu su ke ding ani na achu leisit ki chaina ding le ama hungkit na ding nikho chu phat na nung ting la hunglung loi chal ding a hi tia ase hi nahi hi di chun Jerusalem ho in thupita chu hungkit chai ding hungki su siding he din ani se ma sa nahi chuti a hi ji chun mi sumang the ta thil thu dol Daniel thim gau sei chu mun thenga adin namu tengole asim siman he hen chuting le Judea gama chengsi thinglang langa zamu hen Tihi Jesu Christa in Jerusalem ho in ki su sit masat ding
asai thu chu ani hen ahi Daniel thim gawin Jerusalem hoin ki su sit ding hi ani sei masat sa hitan isu Jesu in avela igel do kitiwa ahin sei ahi in chunga omazong a in a athil keu kila dingin kumda hen chule lova omazong apun kila dingin kile kit da hen alang khat na sei ding chun khupi kim vela rom spei ho ahung tai ti chu amu phat leo asei jiten ahin khu ki hu do ni dinga azam do su ke diwa asei na ahi amawang sipei hon Jerusalem kim vel ting wang lew aman ni anai ti heaven izi inem itile thu ki sunzo si goi thun su na denga hi chu phula aphat heading ahi chule ama ho chamza ma loading chule chitin nam tin la agal hinga ki kai mangam ding chule chidang nam dang te ni kholin ka sia Jerusalem hi chidang nam dang te pha ding ahi Ichabang chun history hitin a season ahi in the year of AD 66, approximately 33 years after Jesus gave this prediction, the Roman armies under Cestius came to put down a rebellion that had broken out in Jerusalem. As they laid siege against the city, however, the city withstood the siege of the Roman army, and finally, the Roman armies withdrew, despairing of actually being able to take the city. Church History, Eusebius, Book 3, Chapter 5. Rom sipei ho in Jerusalem kupi ahin kim velo wachu mi pi ho chun ipi bol diu ham zam do diu hi ka Jesu thu pi ahin nei ain la Rom sipei ho chu Jerusalem su silo hil le la lowin aniki nung le ki ta nei ichika chu Pathen mi te chu zam do diu dol ta ahin nei Jesu tu sei ngai ho zo si chu bon chawen zam do win aniki ho hin ta nei kumli zo wa Rom sipei ho ong lung kit pha du chun azam do man lo si chu abon chawin athat su gam win amang tha gam ta win ei ichini khwa mi him athiza chu 1.1 million alhinge akiti nei hi chu AD 70 kuma thil su su ni in Jesu Christa tu sei chu ani ngai ju han lang hile abon chawa su chading a hi win ei chi ei ho dinga ipg apoi mo ham phat nung thim gau tu hil sim hol beli ho jing dinga kil na len ta hi je ai sei a hi nei Bible imai lam wa thil su a ipi hung lung ding ase ho zo si isim do thei su kevin isim do kiwule I het thim kiw hilowa ita sanwa izuwa velipuma kal isun jingdiu is to e ho dinga bitna sun chu a hi nei Jerusalem ki su sit lain jong Jesu tu sei ngai ho zo si chu an su cha bi nei an la angai lo zo si chu an mang tha bi nei vanui le si ki chain khu jong hi chita bang chu hi ding a hi nei Bible in le si ki chain ning thu asaya ngaya hethima ta sana ichbanga umma hin khumong ho chu so chana lampi ki mu dewa hi nei ama wang banmi ki cheni ding thu dol he phalo a gel phalo ho si chu Jerusalem ki su sit ni khwa mang tha hobanga mang tha dewa hi nei idi don general Titus lam kainan Rom sepe ho cha hung win Jerusalem ku pi a bon chan an su sita wi nei an la chlai a chun ama hin Jerusalem ho in loupitah chu su sit ding an nom po nei gam sunga dinga go kholna dinga koya vetlo ta anei dinga ade a hi nei hi zong le sipei phabe khuphalo ho chun main ain hal khata wi nei le hoin pum pi chu main akata in amei kung cho sat be se ye chun sana ki loi zo zo si cha bon chana zun lain chule asunga sana thil kyu ki koi zo si chule sana ki khol ho zo si cha bon chan azun la gam ta in banging bangka bang hom lai zo se sanatui cha lung lot tai ma thaina anom ta nei vai khununga sanasi si chu lelu hungkit theina dingin howin chu vo chima su sit ding cho hi ta nei ye chun azung bul pi ge na bon chan a khut do win howin zo si cha te si de win sana chu ani lo khom ta win Hiche chun Jesu Christa tu sei zang kezin ani gui hung ta nei Ikoma hi song su chim lowa khat chunga khat ki si thom him na mu lo helding a hi song khat chunga song ki si thom him loading a hi tia thim gau thil muwa Jerusalem hoin ki su siding ani sei chu ani gui hung ta nei Pathen thil zo si hi akipat na le achaina ding Jesu kezin a hi Jerusalem hoin jong chu ong ki sim pa na chu le ong ki su siding pha jong cha bon chan ani Jesu kezin a hi ain la tunia hi Jerusalem hawin ki su sitting to dol hi ka sei no ma hi po na hi so piteo nang le ke phat nunga dinga thim gaw tu hil ngai jing hol veli ho jing dinga kil na len ta ai atu na chi sei wai tu na hi leiset ki chain ding to dol le Jesu Christa hungkit na ding hi ichan gyan na hitam ti tu dol het thini ding aman mel chit na phabe se ho chu
aban sa inivet dingu Pathen thu loupitah hi inimu dingu phat kichaina ding anaitan dan hi imudo diwa hi nununga hi gamkhat ki do na hi hat che dinga hi izinem itile vai khat gam khat hungkit do vintin muncho ma kiel hantin ling ki hot ding ahi ata be in 21st century hi thisan ki su na sang pen le ki thakim na sang pen khangcho hi ta na hi galpi masapera chun mihim 20 million walin thina ni tu na hi agim nei be se je le an sat be se je chun galzo si ki chaina hi ta hin tin kinup tu na no mi na hi ain la phat cham khat zo win sot lo hilin galpi ni na zui pe yin mihimi 50 million wal in thina ni tu na hi hidizun man cha jong phazo chole mi tam ta thina theizo ani ke mang cha na hi chamna ati lai ta ujong chun hitabang thil cho ani suin ke dona ani lung pe je na hi ichpet ta la chun mi hon chamna ain ngai chat wa chamna hin ti de wa hi yan lang jong le mi min thei top swa chamna sim hi alo samji in apoling zo ji po na hi mi hon chamna le lungmon chule bitna ome tia asai lai ta ule namai naw so nat banga pulo helowa man tha na chu achung owa hungchupung jeng ding ahi itia chu amha chu itina ma jong le so chalo ding ahi ve to ajong wanui leiset hi gamzo si ki do theiding din muna oma hi Ukraine versus Russia ho ki mu in Burma buin ho ki mu in sutale ikim velwa political issue ho le nam le si le nam ka abuin ho jong tam ta ki mu ai khat pen hi nuclear weapon elo le nuclear man sa gal hin la tan lang hi le kinup tu na cham no ho jong si jo pan na bei su jing the ya cho phat nung mel si na hi ki tha kim ne le gal thu thang ho bo se hi po in cham na sim jang hi phat nung a dinga mel si na khat a hin a hi leiset na hi angai na lawa thilsu umjing na lai dinga hi tin Jesu Christa na seibe na lai azi chu muncho ma kiel hantin leiset munchom chu ma kiel ha na hi chule mi him 57 million wal ta bang hi kumsi a thi a hi jingin ani si a hi 156,000 ta bang hi kila mi him thi a hi vanui leiset population mi him billion a cheng la hin 60% ta bang hi malnourishment ne le cha thing lawa thi a hi jingin 20% ta bang hi kil cha thi a hi jingin a hi leiset population hi akhan to be singa ne le sa hi ta ha sam jinga hi le vanui leiset hi buina khon te achuding a hi tin scientist soin lung khamna gilta anei zubin a hi leiset hop thumla hop ni hi kil thu a hi jingin a hi achudile ne le cha thalinga leiset ipiti chening ham ti hi miching mi thim ho bui pi cho hi jingin a hi bible chuni tin a sei jin a hi leichunga umte ho chunga he su na hung umding vanui leiset chunga thil su ding lung khamna le ki char a mi ho hai samding leiset iti ki chai ki go hitam tia ngai tu a lungdonga lungkham mem hi pungche jing ding a hi ta nei melchi na dang khat Jesu Christa na sei kit cho hi le nat na hi si hunglang ding a hi ati muncho ma kiel hantin nat na hi si lang ding chule ling ki hot ding ahi medical science in khantona manol he han lang hi zong le zandam thei lo ding nat na tam na lai jin hi AIDS nat na malaria pneumonia tuberculosis syphilis nornia chule adang dang tam ta mi hi World Health Organization hon asei dung zuya chun tu kum som ni sunga hi AIDS nat na thi hi ung tam be che na lai ding a hi akiti na hi nat na tam zo ho hi chon dan phalo le ne le cha hoilo akona inei do ziu a hi na hi ain la zandam thelo nat na kiti environmental pollution kiti ho huya nat nan lang ho hi i chosa khat ho sanga cho kho che zo a hi na hi i chos mi him ten i thu gim wa sting le in khu beiding a hi ten bible ki chi tan sei jin a hi khuda ovin lang van lam vevin chuting le noi lama leiset hi vevin azi chu van jong hi mei khu banga ki tol mangding chule leiset hi pon zela ki zel do a chuting le asonga cheng ho chu khoino te banga thegam ding a hi ve tu hin vanui leiset pom pi mun chom chuma ain hui jong athing ta po nei khupi zo sia atam zo muna hin hui athing ta po in
hei na ngam zong atu ta po nei nen phalo to khel gam ta nei vet san an mitinin I mai uzong I ho do ngam ta povin imu uzong ki tum su ke ta wi nei so tin la mun choma tuya nen gam ta in don theding le za theding hoi alhom ma jing ta nei hi cho gel na hi mitin lungthim boi hagam ding boi si su gam ding a hi nei lei chunga te ho chunga he su na hung ding manui leiset chunga thil su ding lung kham na le ki chat a mi ho hai sam ding Jesu Christa nunung ting le ling ki hot hat che ding a hi ati nei chule ling ki hot ding a hi kum si le ling ki hot zat hi ve sangu avale ki ti nei tu kum chi sa phabe kum ko sunga chun ling ki hona zen hin khule thil kyule lo hi 9.5 million value hi among zowe akiti nei phat chi sa in jong ling ki ho zen hin ku tam ta among tha in sujing le tu nai cha turkey ga ma ling ki ho zen jong mihem sang sigi sanget wale thil kyule lo million asimin billion asimin man thana tu ta nei hitabang ta hin leiset mun choma angai ni lo thil su ho akitu gam ta in chule ling na sata ta hung ki hot in tin chule mun choma ke hla a chule gam na hi se hung lang ding a hi chule van akona ki chat ti zat ta le het na sata hung ding a hi chule nisa tha chule a si ho a mel chi na hung ding chule tui khang len ki tum le ki non je a lei chunga nam tin lung donga te ho chunga he su na hung ding a hi tornado typhoon hurricane volcano ki tyo hin mihim chen le ginamun in le lo bon chan asusin ama tha su ke gam ta hi dis mun tin ling ki hona hi achal che jing ta nahi Bible chun nunung ting le mihim chon van le chon thang hoina moral corruption hi sang che ding a hi ati tu lai nunung mi ti ho hin kuman ding dan hi Sodom le Gomorrah ta bang hiding a hi tin Jesu Christa na sei jna hi hichibanga chu mihim chapa hung ki phun do ni jong le hiding a hi ai le Sodom le Gomorrah chon sit a chu pi ham Sodom le Gomorrah chule akim vel a khopi ho cheng se am ho banga hu le zon than hoi pat na lama akipum pi jiova chule atipumu bolam danga na dinga agi ha bol na lam ova lam vaya talen a tun sot meisa athu gimova vetu dinga oma a hi ve hiche khupi te ni chon sit a chu sol cha pol hiti na sei kin nahi hiche ji a chu pathinin amho za cha ta hu na lama api do ahitai anumai ho zongon apin piu angai monga achona apayun akale lamin achonun a hi apasal ho zong angai monga namai to achona apayun ulama alipun pasal za chat ta in akibolun tu lai ni khumi te ho chon na to kilo ma jing hi talo ham mi ama chang mai ki ngailua sum ngai lut nom ham usit le hoi tho tai tom hat nu thu pa thu ngai lo phat na ngai sa lo long sit na nei lo ki ho champi mo hel he sit hat ti ki tim lo ki chat phat na ho a ta san pai ha chamsa kilit sa chule Pathen ngai lut sanga nop sa ngai lut zo na nunung ting le hitabongai society sung hisu che ding mem hin dan hi sile jing ding a hi tin Bible chuna sei jin a hi akhang in mem hin dan le chon dan hi asidiu jing ta na hi music ho hi in kisu halna za chung ki bol ho hi in kum som nga ma sanga mi min ani bol ngam lo ho chu tu la ya ki bol ga ma hi ta na hi Bible chun hi tin a sei kin na hi ahin mi gelo ho chule mi hlem ho wang chu sit na lama khang to che ding a hi ve amo ho duha a ki hlem hla a hi vin duha a ahlep hla ding a hi tu lai ni khumi te ho chon dan jing hi talo ham so pite ho hitabong hi ICHAN naw leiset din mun chu hi ta na hi Jesu Christa hungloi chal ding a hi tai Jesu Christa in Christa hem ho le thim gaul hem ho tam ta ong su do ding mi tam ta in hlat tha deu a hi ate chuting le khat to win na za ova ven Christa hi koma a ome
ahilo le khoko ma awmi ti zong le ta san hi un izi inem iti le Christa lem ho le them gaw lem ho hungsu un tin mel chi na loupitah ta le mu kidang ahin vet sa dingu ahi thei le hlenchom te ta jing zong ahin lep hla dingu ahi hichima bang chun holabi sunga zong hin Pathen thu seya ahi wanga Pathen thu ta akona mi te puimong thu seya tam ta nahi Bible thu thinga kona pan salowa thu ta zang ke hil nom lawa min than na mai ding le min chi na mai dinga thuila tam ta in sumle pai hol na mai ding le ne le cha ki hol na mai dinga Pathen thu sei hi atam ta nahi ya chu so pitio tunia hi mihil hole pastor ho chunga ikingai lo diwin katim no min ahi ikingai na diu chu Bible bo se hiding ahi ke jing jong tunia kat se hi ipatip diwin katim no min ke nei ta san hi win ain la Bible na ta san diwin katim no min ahi aje chu mihim hi ta san the koima akim po nahi achaina kia leiset ichaina ding le Jesu Christa hungkit ding anaitan dan mel chi na nukha pena Jesu na sei chu ahi le ki pan tu pa hi vanui leiset pumpia phun jala ding hi ahi nahi ichi mel chi na zo sila adinga agui lung su nai lo pen chu hiding ahi chule nam tin zo se het sa na dinga ichi gam sung thu pa hi vanoi leiset pumpia ki hlang ding ahi chuta le ki chai ding bo ahi nununga ki pan thu pa ki sei phung ding dan hi zaw ta le lin ta het be na ding in thu phun le khabuin a sei be nai chu zo win van lai zola van til khat leng le kamui ama chun leiset chunga cheng chitin nam tin le pungtin chule pautin pautang le mi te ho henga sei phung le dinga ton sot ki pan thu pa anei ahin tu le tu a hi chi hi vanui leiset pumpia chi jing lai in ki pan thu pa he mun kina sei phunga oma TV channel, radio program, YouTube, shooting ta le social media adang dang zo sia hi ki pan thu pa hi achar jen jung lai in tu le tu a jong hi chi hi ki pan thu pa agui run jing lai ta hi nei tu pe ra ki pan thu pa ka sei jong hi gui rung ahi ta nei hi chi gui run na hi nang le ke jong izau so ke phar he ki no ma jingin bailoi chal ding ahi ta nei hi chi lei sit chen now hi bailoi ding hi tai so pite ho izong la nang la ke ki hu hing na ding la isu cha da ding Pathinen lampi gun sana koi jana hi no ani khulai chun mi ho chun hin khunin khu gel an akisa boyo win ama na ke to win ama ding chi ki gel win hi izong la Bible chun hidin ati ahin la no ani khota bang chu mi hem cha pa hungkit ni jong heding ahi izi enem itile tui sanglit masang lain noa konga alut ni gein mi hon anewin adonun akichengun akichen saun chole tui sang ahung let a abon chawa alho mangam ka se chun ima he phalowin awmun ahi mihem chapa hung ni jong le chatabang ding ahi ninunung lam ting le mi ho hi nopsan alum lu gam diu hin khuman wa ane wa adon wa kisalal diu ahin ahi vanui le sit thil su le umdan ho hi imu dung zu iwin Jesu Christa hungkit na ding hi anai ma jing tai ti hi aki he thei ta nei kot bul chakhat hi hungai hitai Jesu Christa leisina ni len laya thil su ho agim nei sang chun tu lai thil su ho agim nei che zata in chuting le hungim nei to che na lai ding ahin ahi leng mesia naw sena hung pin ding phat lai chun a phat ani dan chule amun le amul ho hi ani ki sei masa su ke zen ahi ije bang chun van til ho le asi le kha thim ho in Jesu Christa hung pin ding thu chu ani hil masa su ke zevin ahi ama ate he nga hunga ahin ama aten anasang pove Jesu Christa ni khulaya mi hon abor hil kit tabang hin nang lakin avela ibor hil kit loading in chingthei ti ve so pite ho hu hing pu Jesu Christa ahong ding thu dol hi kitip na loi Old Testament lekha bu pum pia ni ki sei su ke ai an la mi hon hi so anina asa povin hu hing pu Jesu Christa so ani ki san nom povin ai tua aveni na hong kit ding ha in iti chu nang lakin inga hil kit loadinga tunia hi ching thei ta david igitim nom bin ai ko hing pu Jesu Christa anni ve na hung kit ding ai kigosadem nom mi zat ta wem Jesu Christa hung ting le mai thei sela ke mai tu pi ding le gelam tu pi ding mi zat ta wem hichila chu keima ka zaw nom le jing nei
nang zong na zau ding ka dei ma jingin mai he sele ki pa ta hu hing pu ilam tu diu hi than om ta ngei zin a hi so pite ho tu nya I sei zo siu mel chi na ho in thil su ding I mu zo siu hi hu hing pu ahungna ding anei ta dan akichi na chele aphot chi na hi nei tu ta bang chun nang ho jong he chang se chu abon chana mu su tengule anaitai kotbul ahunggeya ahitai ti hevin keiman nang ho ta bia ka sei pi na hi ve he chang se chu abon cha agoi hlun masang sia hi chi khanguya mi te hi manglo ding a hi mi zo sin Jesu Christa hi akisan su ta diwem eihil le akisan da kit diwem phat agei sang ta in chong le gim na jong a sang ta nei thulu na isim diu apoi mo ma sing ta nei